nazutse ndameze neza n'ubumbaje kugari ya context ndano ndavuga ngo ni kusa context ndavuga wowe umpezi witsinda Dice che stanno in casa con me. Con un papà e le smanaccio. Zavo il manso. Hallelujah! 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 Narindisi na usizesi. Narindisi. Nandi mo kubivuga. Nababwiye kuko dufite intambara y'itorero kandi ikomeye cyane. Babwira kuko isi yatwinjiranye mu itorero. Igera mu itorero kandi mu gushaka gutegeka itorero ngo ikinduke rise n'uko isi igomba gusa. Ariko babwira irindi jambo rivuga ngo abakiri maso babasenga Imana. Ko turabwira Imana natwe ngo Mana uhindura isi ibashe guhinduka isi n'uko itorero rigomba kuba. Ubwo ni urugamba rugeze hagati igihe ko kiregeza dusigaje akanya gato ngo twinjire muri finale kugira ngo tube abazobasha gucira ibi bihe. Igihe turimo bigoye biruhishe kandi bikakaye mu gitondo yari wacu aho twateraniye ndababwira ngo ibihe twagusatiriza twatugezamo twemurejeho bwire kubona agatuti bizogora kugira ngo perezida Munyakazi amamagara mbeza agatuti kizoba ikibazo ariko hazokora abantu bamwe umuntu ufite ikofi azigisha kandi atagira ibiri azohabwa ijambo kandi atazi kuvuga azishaka imbere kandi atabikwiye isi yayitwanisha abafite ijambo nyakuri ryo muri Bibiri ariko badafite icyo bafite cyo ku isi aba bamfuraka tuzotereshwa agaciro gake tuzicara dusuzugurwe batubwire ko ntacyo tumaze abafite icyo bamaze n'abafite ikofi. Timuzamugenda timuzamuzerera ngo birebe n'ibyo bikweka. Injira nani mukira ahantu mu ikanisa kandi ari wowe mutumye uri umuvuga ngo tumwazamwigereza mbere y'uko wakwiyegeza. Kandi bakamubwira ko twishimiye ko tumaze igihe tugutegereje ariko bahaye invitation kazamubwira ngo urakaza neza. Umva Petero yari babwira amakanisa yo mu Bayuda yari yaragiye mu busuke kubera ubunyage bwari bwaragize ababwira hejuru y'ibihe bari barimo bari barataye Imana ngo bimike izindi Imana bari barataye Imana nyakuri batangira gukorera izindi Imana kandi ngo batangira gukorera izindi Imana ariko bitwa babarizwa mu Mana. Dufite abantu baterana ku cyumweru bagatanga amaturo bagakora ibishoboka byose ariko hanze iyo tuvuye bagira indi Imana bazo barayita Imana data. Petero ababwira amagambo akomeye arababwira ngo bababwire Imana itarabashije kubabarira marayika. Imana itarabashije kubabarira marayika. Imana itarabashe kugira imbabazi za marayika. Imana itaratinyutse kinumwe ngo ibabarire marayika. Umuhungu wabagorora tutuye igitengera uzucuruza porofeti. Semeni haleluya. Amen. Atukuze. Amen. Sabe shima iyo mpagaze ku kumurikira. Sabe mtu mwashweza. Kanga shima amesafisha kanisa. Mwagize kanisa neza bizokomeze namwe hano mu kanisa hose. Ibyo bigezwe. Itatuzo kuri kanisa yose kandi kunija hano. Bizabituma n'izo nabivuga neza. Abo mubizi. Sikoma amakao Bwana sifiwe. Amen. Semeni haleluya. Amen.
nabwiye abacu mu gitondo aho twateraniye Bibiliya ivuga ngo yasize 99 iza gushaka iyo yagize gute numvise ijambo dufite ku cyumweru aho twari mu giterane nababwiye ijambo rivuga ngo isi kiradushaka impamvu isi iri mu kutwidorezaho isi iradukeneye isi kiradushakisha hasi no hejuru ariko ikibazo dufite gikomeye ko turashigikira isi ko turashigikira isi abantu bakoze igisirikare sinakigeramo zanubama ariko umusirikare kugira ngo ateke ejo ahubwo nawe yobasigike ariko twebwe ejo bita yacu iri mu gusa n'uwabaye n'ibembe tukamujugunya hanze y'umuntu ntabwo mushishikariza abantu gukora icyaha ariko ntituzobona uwaguye mu cyaha ngo tureke kumugabo nta munsi n'umwe tuzemera ko umuntu akora icyaha ariko ntituzemere ko uwaguye muri penaliti tuzomuta aya magambo twasomye mu gitabo cya Yeremiya maze iminsi nsoma kino gitabo uyu ni umugabo wahanduye mu gihe kigoye kandi gikakaye yari kubatanga ubuhanuzi Imana yamubwiye mu bihe bikomeye kugeza ubwo Imana nasomye Bibiliya Imana yavuga ngo wewe Yeremiya ngo musate kuzopfa udashatse kugira ngo urubyaro rwawe rutazoga iruhandagana kubera ukuntu yari yarakunze Yeremiya kubera ukuntu yari yarahagaze mu ifuhe ry'umurimo w'Imana Imana iramubwira ugomba gupfa tiyakagira n'urubyaro uzosigaho ngo kuko urubyaro rwawe rwoteshuka n'ubabara iramubwira ngo icyoba cyiza nuko woza nkagutwara uri wenyine kuko ndabona ukuntu wankore ukuntu wihangana wociga urubyaro hano rwamara zimukore kuko wakoze ndi Imana n'ubabara atukuze sana turi kumwe rero ibihe bizabigaruka ibihe turimo n'ibihe za nyuma Bibiliya ivuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ibice n'umurongo wa mbere akavuga ngo mu bihe za nyuma ngo abantu bazogwa bave mu byizerwa abantu bazogwa bave mu byizerwa abantu bazota Imana bazava mu gitaramo bata Imana baje mu bintu bidakwiriye isi ya none kiratujana amavidewo yaserera hano hanze nta videwo y'umusambanyi wo mu kabari twigeze tubona videwo dufite n'iz'abagira mikoro n'iz'abazabaranya n'iz'abazabigisha n'iz'abazabasenga ariko barana ku marobo nta videwo yiwe turabona hanze isi yaraje dukorana akagambane yatanze inzayo zose kandi kiragenda itwiba umwe ikatwiba iwacu twamenya ko bamwize induru ikatu wamenye ko kuyereka zagenze gute icyo gihe si cyo kubwira ko kuyereka zagenze gute n'agahinda n'umubabaro rero mwavuga ngo tunane kutuka gutya ahubwo twebwe gutabara wacu induru ikatu basingiriza mesaje twabaye abagome twabaye babi umuntu ari mukunezezwa n'ibibi bya mugenzi we iki ni igihe cyo kubabazwa n'ibibi bya mugenzi wawe ukishimira ibyishimo bye kuko uri mu isi ejo ni wowe uri mu isi ejo njyewe ntaho ukora ikibi tuziranye undeke kumuhamagara mubaza kandi ijambo rya mbere zamubwira ngo komera nta muntu uzasohoka ari ku rugamba akajoro tuba mu muhanda akajoro tuba ku rugamba ariko turi muri mapambazi kuko turarasana ariko twamara kuraswa bacu bakaduta kandi ko turaraswa ni dayimoni yatwinjiranye yaje muri twebwe yinjira ukareba neza sisitemu ugakurikirana amakuru yose y'ibimaze gutambuka n'ejo bundi twari ko twiganiraho n'umuntu twabagenzuye neza nta muntu urimo utari umuririmbyi mu muvugabutumwa utari umuvugabutumwa n'uburyo niki cyabaye
ni iki cyabaye, ni iki cyabaye ushobora kugira ngo bafite n'ayabashumba akarasesekara ngo aje hanze. Ubitse video y'umushumba muzoyigereho, uzoyinjirana mu ijuru, uzoyitangisha ameza. Ntabwo turimo turaseka, ntabwo turimo turakina. Isi ya none idukeneye. Niba ukwemera gutanga ubuzima bwawe bukaja hanze k'idolari ijana, ukazigaha imifuka ibiri y'akawunga zigashira, ariko ubuzima bwawe bukaja hanze n'abuzukuru bawe bakazobibona, uzicuza. Uzicuza. Nta mafaranga nawe ngo uheze yo gushira ubusa bwawe hanze, kuko amafaranga ari yose uzoyakishira. Ariko iki kibazo turimo kumenya, cyagiyemo abakuru, kijamo abatoya, kijamo abapapa, kijamo abapapa. Inzego zose iki ni ikintu kitugoye. Bakagombye kudushaka itorero igahagarara, bakatubwira ngo uyu munsi nta kujya twarateye tuje gusenga. Ariko kubera ibihe turimo, aho gusenga inkuru n'imbarirano gusa, uri mu kuja kwika ku weekend ishize ku gatanu aho twari turi mu giterane, nagize ikiniga guye singira amanje, nagize ikiniga ndananirwa kwigisha, nawe biga banze kuyashira. Nagize ikiniga mu mutima wanje, ariko ngira ngo batambira mu runaka muri bisi, nagira ngo batambira mu runaka muri bisi, tuniyo na supereka wanjye. Na ngubu imana ushobora kundamuhamagara, ariko wowe ho n'ibizima bimeze neza. Iransakuriza baranduka. Byanditse muri Bibiliya atari komante, ariko none w'ibintu wacu ari gusambana na Nairobi, agasambana n'uri muri Amerika kuri telefone. Umuntu ari kwicara mba, agasambana n'uri muri Canada kuri telefone. Umuntu ari kwicara igitengera, agasambana n'uri Gasarani kuri telefone. Ubusambanye, video call kuri telefone, agasambana. Kono mu kwego tugeze. Bibiliya aravuga ngo Pawulo ngo n'inzaka tutarakora n'abapagani. Ibihe turimo bigoye, ariko twaje kubivuga abantu bagafuka, bakazana isoni, bakazana ibiki, abantu basamuza icyaha kiza gitsinda. Icyaha n'imfura. Umugabo w'imfura atareka kuvuga, ni soko niyo ko. Rero nabo ndi mu kibatera.
basine d'Ivoire mbigiye tubaza mu kitu Yohana yageze arangurura mu butayu gatanu akababwira ngo nimwese zirasa habe n'abamusi Yesu ijambo rya mbere yavuze akimenya amakuru ko Yohana yafunze yarababwiye ngo nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi niba dufite itorero rikicaza abavuga ubutumwa rikababwira babwira inyigisho twigisha rikababwira ngo iyi siyo niba rikupatira isikiranimuka Pawulo nayo babwira Timoteyo aramubwira ngo ushobye cyane ngo abantu bazoba bakeneye kumva inyigisho yawe bazoziba ngo amatwi ngo bifuza isi nakanye n'uzira gusha abantu bakeneye kurigata kwisira gusha Sirajoshe umuntu asigande akava muri Amerika akaza aje gusanga naragabushe nigeze kura n'abana abakobwa babiri muri loje bari kumwe n'ikigabo cy'igifu kivuye muri Amerika ubona ngo muyabwire ngo pega bava muri Amerika yamba gusengera ukagana gutya yambaye ibintu ntabyo yaje kubona n'abantu b'abakobwa umwana arambira ko ni hahandi ngo tutokubwira ngo uzobivuga bigira vuba uzangire ikezo bivuga ko mu gisaye tugesheje bibiri situgira ngo abantu basobana mu nzu batumvikana ngo babiri basobana mu nzu batumvikana ngo batanu basoba mu nzu batavuga rumwe nizo bihe tugezemo zanyuma nizo bihe tugezemo niyo mpamvu dusigaye tugirana ishari tubishimira icyiza cya mugenzi wawe kimuri kubona ko none tumara n'imyaka 10 hano bizigasohoka kagenda kaduseze ni ibihe turimo bikakaye mwapanye mwasangiye sukuma mwafuye ibintu zose muri mu gipangu wazo mubaza rero amakuru twumvishije ni wego tuzobabwira kandi bizayifite mu ndoki ziri iri gusa bitugo ariko kukwariza umugeze aje kwimuka akaba marira ese nyine ninde ukuri waruna ni umuhana gari korewe mugisho imbuto zawe wirinde kurane mwenye ndio tukatana wewe kuzamuri manso haleluya haleluya bwana sifiwe sana amen atukuzwe sana amen Imana bari ubuzima bwacu Imana yongera igira bitore imbabazi Imana yongera igarurire umurimo wayo agaciro abakozi b'Imana batirike abakozi b'Imana bajyantu bivuga butumwa abona n'ingane kuyote umwana mukobwa bose wowe tutameze nka runaka Yesu wateye uyagiye kuzaza kugira ngo tumushakire umuntu bari burara amubwira ngo ntambe ufite meze neza mama twabona ko ndi munini ntambe ufite Imana
Imana ni imbabazi, Imana igira neza, izi kureka ikareba gusa ku mutima wawe uhinduke, ukanga ukinangira Satani nawe akaza kugira ngo nukuri ibi ntawe wigeze bibona, ibi ntawe wigeze bibona, ongera kandi ibi ntawe bizinga ikakubesha gutyo, ariko igihe kiza kigera uzabwira ndi kuzabuca. Mwami n'umukizi aho bafite izindi mana bazabana. Afite izindi mana bazabana. Arizo bihe turimo bigoye, ibihe bikakaye, ibihe birusha, ibihe bisharira, ibihe bikakaye, ngiri ko turasigiriza. Ariko abari maso Yesu Kristo araha. Abasenga Imana Yesu Kristo araha. Uri mu guca wamenye usike umuntu bari guca kumuranga bakamurangaho video kurumva icyo ari ikirango cyo kuranga umuntu muzima bakavuga izina ngo yawe naka ninde ko ndamusanye tumuzi ateze nda video wowe ikaba ari cyo kirango cy'umuntu mama mutu yahuramuze ati simuza ati reka ngohereze rero wabonye video yiwe ngo ndamuzi. Satani aratwinjiramo aratwicaza adushiramo neza atwinjizamo ibintu byose. Iyi telefone dutunze ni kidayimoni, ni pepo kono. Ikini isasu zo tugenda. Ikini ni namba ngomba gufunga telefone ya ubwiza mu nzoro wose. Yo kushiramo isasu kiza pastika umunsi utasi ugasanga ubuye mu maso. Kuko umuvuzi dutunze iyi telefone. Tumuruzura amavideo y'abantu bose yagiye asohoka nta watanze video yiwe ngo isohore hanze, ahubwo n'abandi bazaza kwamara na telefone aho kwamagana ikira akakibwira uti turi n'abagombe turi babi nosanga video y'ikosa sone muri telefone yawe kandi niko kwisa aho ungayiyohereza unje kuyikwirakwiza abandi. Umva kubwira icyo biba nicyo uzasanga yundi bitinde kizakigaruka bitinde kisino kwinjira muri telefone y'amajo ngo sange n'ibiteye ibikoza soni no mwicaza kambira amajo siba kino kintu niki ariko sino kigereza mu ibanga wanje kwishira gapata n'abakina ariko kabenshi zintambara zifite zabenshi kindi kitugo isiyano umuntu ari mu gufata tuma wiko social media zatu gisebuti muzari kuja amavuta mu gitondo agafungura cyane yo kuvuga nabi se kuja amafaranga yo kuvuga nabi amazi segiho wala se amen Jesus tukapo Yesu ashimwe.